Ka Shillong Christian Children's Rally, kala Pynlong ya ka fancy dress competition but ka Bible storytelling competition, ha ka arterik urisau arajar arpusau, ha po ka auditorium jong ka Putmuri Presbyterian High Secondary School Maulai. But inong yalam ha ka ka program ilong, I Mr. Sandrus AM ibalong I Vice President jong ka Shillong Christian Children's Rally, la pulis jang bat duai da Miss Karen Ramsdam, balapinya ya ka competition da ida Meshwa Rambai, but I Miss Daya Sukhi Jai Langstang. Ha ka program, la wan banishim benta da ki jeseng khna but ki Junior Christian Endeavor Society, ki ba hapo ka SSC Rally. Ha ka program, ki nong job jong ka fancy dress competition ki long, iban pen kimen rapsang naga jingeseng khna nong lom, iblayo ya ka third prize, inang keo linser naga jingeseng khna red samthia iblayo ya ka second prize, but I Ebenezer Roy Wajri iblayo ya ka first prize naga jingeseng khna put muri. Bagi nong job jong ka Bible storytelling competition ki long, I asan rimeya ka walang naga jingeseng khna maupat iblayo ya ka third prize, I Jedidaya Jie Kharingi nakajingeseng khna malki iblayo ya ka second prize, but I Ithaniel Kupar Kharbangar nakajingeseng khna putmuri iblayo ya ka first prize. Ba intended ya saya pelang tu kami cuci. Bah saya sisir, aku English saya dalam hangi, but ini intended tu kalau kita keburuk kami cuci. Placement mengenai ini kepor, aku kopian, ada mi belum cuci, bertanya dengan program. Shillong baru jani bukti kini ke program ada kadang selang ada penekut noru adrai ayat baru ki benda ki meningin sebenar adrai ki belum nak Shillong yang tiga jongi belum dekat adrai bagi pun nak kena ki ben ini sab ki jongi adrai bagi ik baru adrai good morning dah terus bahaya baru ki dekat tu bagi sengkina lo ke keteng ke jonga ni pada Meshwa Rambai dengan ini kebalang manusia. Jadi kalau ada kapol dan pada perlu penyiaran dari program di yang sebagai PPB pada hari ini iru itu kampai ini. Good morning bro. Kita berkeren bro. Iman. Ebenezer Roy Wajri na kajiseng kena balang Presbyterian Murid minta ngayang handi pada akung samsan na kita nang bisyar kenang kapakat saw dekat kebahandril. PM. Oh, kita pergi England. PM mentang sama-sama aku dulu. Oh, dia tak ada lagi lagi bersyukur. Kenapa ya boleh hakim buat? Ayat yang kong usahakan ukun jung anak ngalapin yang Inggris bangun di Palestina ada orang yang masih bangalapin lagi ki Israel. Jangan ngasim lagi nong bisa nong kabalai ikut kabalai tuwe. Rio akan kerja kakerja yang ada newsnya. Bernawan nakajingis sekna balang Presbyterian madam roti. Hado pilihan justru naya sapang wewe bisa jauh ki Israel. Let's say, dan ada fee bahawa yang terkontrol bahawa data kajian barang kisi baik kisi yang boleh yang kadang
new akmas udraga sha David house kanen henre uble lakula yama kanriu kanhe bambana Kabalang berpikir nang tenai ngariam kum kaklawan Deborah to snow kupis to shasko kupi bakrawatri manahi ngan raya utrai ngan raya ro utrai uba ublay ki Israel. Thank you.
ngade san sapinaki rinta cha ngade nakajinya sekena balang Presbyterian moba ngade kadipur ngalo kanong ishar ba kanong yethulpa jong uble nakabinsa kikon Israel ngayon hanorin jangkar jingser kajingkoho kajingel ba kajingshaya hauble banja yakinosho namar nakti play Philippi kakating jama kalau Serafinya kaba ngadena kabalang JCES Rusia ngadian umoses ubala pelan yakikun Israel nakajinglong marah minta ngawana yakisipo hukum saya pulibara nakabinta kaburam uplay amin. Ngaketeng babel kemen rasa ngadai nakabalang Presbyterian nongdom ngariam udiwet upaya lepesha ya nong Palestia ukolya wat ai bahkan kau kadonu jongnu namar utta ushakri jongme upa leban yale ya Palestia utrai upa lapen yang ana kakti musing bat nakakti katniam utaken upa pen yang ana kakti Palestia Kasar kababahaya pi baru kakereng cuma kadai yang kasyabong ngadang prasem kerta ngadai nabalang Presbyterian namoyong ngayang kumgameri hei soti kabananazere kabalong kakni jauh Jisu Nong PM Jogi nakabenta kaburo jong ulay amen. Ngagerteng mebacan Mauri ngadan si posdam kagerta ngawan naka jingsek na balang Presbyterian Laikon ngariam kum usaksan ubriu upaklan bor ha kapaibul kinong misya lemang kebakat riu dukot kebakat liao kaserdi kam sim ladeya kakli jonga nabangan long unasar ha Lagi the novel Pynlong cloud ngade kedai senam ngade nak kerja seng kena Presbyterian maulai ngadiam kum udiwet una
Bersyukur nanti, kalau hanya kau akan pakai judges semua, kita tali poin sejoki. Kau belajar betul mau, nak masih tu bikin dia, ngaji macam dan red dan sekinaru, kasih utama, kisah, drama, berita dia, mana tu dan red, ilah guru, nanti ilah deh, pesan lah hikai ini, kumu bangin longki leaders, di Habang kihat kibere. Thank you. Saya dah berkuih di kunjung. Ada first prize dan trofi di bawahnya ada kamu Samson. Bah, dia beli Samson terus. Bayu ada first prize dari Pynlong. Dia kata ini competition. Itu ham, ni mesti bangin itu ekabade, but ni mesti mele ekam kabade namar ba. But ya bara, kakerteng jama kedai, deni bakir pamaja, ngala dan khatway snam, ngadai GCS students fee. Minta hanya tu kena yang beli syabhang keparsi syabhang kita. Hak away kapor, uladan away ubriu ubarus pap. Tihak away kasni, uta ubriu uladan kam balet jinglet syaka jinglet kabajngan. Ti ulaghat yalah isyakli baun ayalah kaspa syua baolet syakata kejinglet. Ti ulang hot syua ya ta syakri ubaningkam bab ya ta. Ia kaparsi, kebangilaban syam, nak gospel ulokas, kalinong kabakatsan, kadekat kabapra haduk kabasyapo. Banbeli, kuno bau belai bagi angel jong ulu. Dikemen, lada ulong pop, wan ban kela kabangan. Kumta kumki hapkina, ili ban aiti aladi sya'uble, badru ban yarab syafam, kacing kela kabangan. Nakabenta kapuram kajong amen. Di syafam uway ubriyo ubagateng kulikan. Mano na fi baglayos no syafam kani kajing itu kana. Natai bon bang bat yos no kani kajing itu kana. Bat nakam ni tu ba ni kulikan uli. Lagi so biar kepala ini apa? Ulah berkata lagi. Mungkin yang berkata lagi so ban ubat tam menrah syukur. Ban ipa isak kemen ha. Apa ulah berkata kita? Good ulah maria melihat lagi so. Udah apa kapla? Ban usalat hai ma syaliyam. Apa maria bersyukur? Ulah bertanya apa? Udokha, kapapilang, pansyan, nakakita, ujana, nang maningko, dakot maningko. Te, hisin, la don will ubakateng Jonah. Ulang ubril, ubait play, usna, yaka jingkai jong
yang. Ngai kuble ye uble ni kong ba o ayang ani kalat pangalaban wat kun ni hakmat jang phi baro. No idea na luar na ni bat bala tho ha uble ba un pai ki angyal ba un bat ra ki jong ki Bayo menjemput ialah kita kauma kata kau. Mentang sini ngani thuk khana ye phi shathang ka jing ha jong bre. Habao le la thau ka pe i de. Ula bo yo adam ma ke em bakin shot in sa ta. Bat ki lo lu ki na sma ya ta ka pe. Kila yo jing ya ka su ha ta. Kila yo ka ban. Kila yo ki so baro. Hatu ni la so baro haka ni kepertai but di dalam pun haka tak keber ublay la thang ki e bar ban kata ka em kadang ka shatu lawan usen ublong unong syukur ban lawan pensyu ki em ulaang em hatu ublay ulaang papendo ang baru kiso ang kabayan at kaim kalau cuma kalau ilaban baru kiso latang uding jong latang uso jong uding badan natin jong na kabayan kita buhay pang so uding so jong jing yang kebahagiaan Shillong kecing ay siya ulit. Kapag siyang mawin na ka-express, nalinang kabaapasan, dekat kabalingkong hado kababha. Okay, hanggang niya, kecing ito ka na, ni siyang mauplay ula iye igikon Israel. Ula wa, siyang lamagi. Rena ba misalnya ya sekarang yang ya selesai tak ada lapin jalan tadi lapin Islam ni dijemput di paduan hamba jemput kajok ni mau di hari kepor ngan hari kuat lah na program biwan cemat baik ai jemput kena lingkuat kajok ni di suara hari mi ai tentang menja bapa jana itu adalah mereka orang ni baai yang dahulu khasiat pada di nokla bagi dalam bahasa kita tentang khasiat. Yang kami bakalam, but ngai play kinong pisar badan kurang, kinong penyai kini program, bagi baru kibala mendalang kami, hak kerden kebahagiaan jom Jesus. Kekerden jangan kedai ikuaran nakawan. Ngadar kalas na pangka, but mawan nagajis GS mapra. Hag kani kapor kajingan tu kana jama, kalau siapa sawat kiriu kau, hag Bible kapingilakan siya, nagakita Daniel lenong kapingkong dekat kapingkong haduk kebaarwe. Amar kecing bat kecing dan dekat kecong. Yang aneh kau, bat yang hilang bawa. Kerteng kecong Day ini ay terbangun jat. Ngade, nak terjadi kena balang laba pastikan. Ngapen pau cingai kule kapag gerpa yaki jajas kinong kitkam kidukhat champe sisi tadi, bat kamtam yaki nong. Kerteng jonga kadela Amerika yuvala Dakar, bat ngade na kabalang lain kra Presbyterian. Hakan ni kapor kanya tuya pi syapang Ezekiel hak katan kishin turkong kabangila ang sana addiction ki babun jat babun rukam hakan ni kapor ban kumno ken hinla ban wanra biang ya kacing pha kumno ken lagila ban wanra biang ya kacing jisbiu Di hakat kapor pan khat sia ime ai biang dabu karshi. Pada terpat jadi Daphne nongklang Isabel dan Tatian pada Nathaniel itu pada Balang Presbyterian Sultan. Na yaitu kajian tu kena kaban yaitu anda kalong
na ka Tarsos. Kabalas wan nang rin na kan ki apostol kalanang kamakhandan. Di haba usol ulanang ulat mo ban bensitam yakit Kristan ki badan hadapes ka. Barobat wan hamir. Kajinya tu kana kabangan shen kadai nak ka gospel Matias kalenong kabakatla kadukot kabasau pusau. Kadang jangka kadai kajin kinco bala bure. Ujisu bah kahima beneng kalong kong kajin kinco bala bure. Nangta un saya tho ya kane kajin ya tho kana. Uwe ubreo kat udang tray bati ya kane. Rem jampi menta kalong kariu ka umnyang kariu kentai ka ba pila bansyan lagi siem kalunong ka basa kadukot ka banikong hado kadukot ka bahanyo. Ka Bible ke tu ini kum kina ba kawe ka po ladan kawe kariu kentai ka badan arut Kagating jama kalong nathanya linggo bad ngawan na kajingaseng kana balang Presbyterian Lukshan. Kajing ito kana kabalang Pinsumo hapilay japi kagani kana paisi. Kalong sa pang uwi ubreo pamaya kada kata-kata. Ubreo bila ang pinulang ki wala malam. Nakaboy mo bisyad biblehi. Kagani kajing ito kana kalong sa pang Kabo Jisu le hagawa kalili yang kabangila masyad na gospel jong Matias kalanang kabapra Marcos kalanang kabasaw Lucas kalanang kabapra hagawin sini anda jamian Jisu le batisan ka kinakiyo hagawin kalian balu Jisu la kalay kadakhat kadangkong halos po kapaya tuos pa Bau Jisu besar dan selanjutnya. Habang Jisu yakti, bakatan bau Jisu belajar, berulang nak ni siapa pada hari kecil bangke lembah selanjutnya kita kalau Simon berlakon berjos, Andrew baraja Ujigo pun Alfayas, Yuan Farajuku, Philip, Bartolomé, Thomas, Matthias Malcolm, Ujigo pun Alfayas, Ulysses Brasil Thaddeus, Simon, pada kata Judas Iscariot. Hal ini kata bangsa. Padulah hati yang kita lihat. Hauway ulai santli kita lihat. Hauway pat ulai artli kita lihat. But hauway pat ulai tang shita lihat. Kini kisahri kita unda kenal pai sakili lada kila pendro ini yang kita lihat. Uta upayo santli kitalen ulanang pedroya kitalen uta upayo artli kitalen ru ulanang pedroya kitalen joku hindre uta upayo tangshi talen ukatlen pedroya kitalen benban uti yang katrio padupure hok yang kitalen hanta hadirin ba uta ukendal ulang wanpa padulang hok yang kita kisahri bangkeli lada kila pendoi ni yang kita len untuk melihat santaran melihat hoa kita mulai yono sas bersihau hadu kannya aku begesmi Jisu lada Shillong juga dunia Galilea nomor 2 kuah bagi penjahat keladi na upat ba upalabut upat lakiar saudara aku upat ba ujubu di una marba kila tempat yo gambar kiba pila kiba ula dia hakaba penkot kiba pang Jisu lah kio halor ulu
pun. Yesus Kristus lintang lenyatu takana nakapai bersyabang kaya Yesus Kristus balak pensenaki sawasan arhajasnya mensyada kaya Tuan jong usiam David, usiam Solomon ulang ru, usiam Bastar, usiam Ham, ubaye dia ulay bat basumaru iki hukum jong usiam la amba usiam Solomon ulay cek kian, na ajimnya ayu ya ulay ulawan ba usiam Solomon hak cek usiam kata orang teriak lihat, ubat ulay ulang ko Solomon, tupai na day kebabila ayme, usiam Solomon ulang ko kenran nama pemilang. Kalau tight ada competition, dia kira sempur bahawa kencing kain, walau lagi dia kira start kain tu, sempur bahawa kain yang barba, aja isi petang ada pi, kalau berketakli lagi kuman kencing kain yang barba, ye baru kita piale, pi layan, bersama air ke berhatam, dia kata kau sedikit di hukum ni. Kuatan sikit Argentin ban jasa mati buatan lomba ngaso buat berpang Bepipa pelayan dia karena nama ketika competition di happen jadi nongjok. Om pada lebih berkat bepipi player bepiru kita ay berpatam nagai berkecil kere ajampi kala ay pun kala ay kasih pi. Sesisirin ay jeng hakti dia yasa. Tengah malki berketeng jeng ilong jadi daya jes kami. Future pastor ini. Congratulations, Jedediah. Completion literally long Eternal. Ada jeng takti berbaca satu kedua. Beliau berku ya bawa kiri ujung. Orang kata dari anak ayah kena kebentar. Kalau bagi participate atas kurun jumlah. Wah, kita ini bagi long kita di nak bersurat pada segi je, kita mau kita long kita.